manu chu oppose ko bol point Manipur ke lawa settlement yung I am happy Manipur su ke a settlement yung I am happy ahin abol du pa jo bol hen lang ami PA su boy daw hen tu a event le SOO UPFK no hi a political settlement no hi event na hi le SOO a ki chai ji cho na sai chai ta tu lam avela this is cycle so ki pat na ki nun chu ki pan ki chu ki ta vela ki vela hi ji chu na het sa hi ni tu hin kaha say nombe se upon but violent threat intimidation kidnap extortion abo why no wang chu I'm totally against that SOO group ho hin Thadou ho hi ka human rights hi violate na bol hi ISO hi abrogate bolwin ting na SOO hi Manipur su ke lo hi su ke din de violate SOO hi abrogate bolwin chu apan na he ke ipiki ki chan pi de ka thi ni ting na mi tam ding condolence funeral service ami tam ding mobilize mo na ka hi lo right is right wrong is wrong black is black white is white ni chu as a Christian ka thi ni ting la chun ban gama ka tha chi ding fine ki chai ta chu kadam sunga yong chu iti ka thi ding ham na naung ka thi thei chu na any kind of na plane accident naung ka thi thei chopper accident naung ka thi thei by road accident naung ka thi thei ka het lo pi chu thi ding chu ka ki chat lo pi chu a hi wanga hikta mi him ki bol na ki ti hi 30 40 years wa thing noi ku ki mi na han do mu wa ei ni ho chung go wa chu chula na go ho lam lo pia na go ho stronghold ku na yong Alfred Arthur kai thei chula NPF stronghold hi wa congress a kai chula karong ayong khumu sa kai chula independent na tameng long ayong naga hat na innocent hat na hi wa nga chu na NPP a jam heng lu kai chula NPP a ta du bi ayong kai si kai thei chula ni ga ma chu chu thei chula ai ho chin bola thing mo yong chin MLA yong hi ding pathin thu pastor yong hi ding holam kai yong hi ding contractor yong hi ding ma yong si kiu chu iti thei ding ngong dim hi round izat ham KB izat ham JCB izat ham proclaim izat ham lengoi neldi plywood factory hicha hi thing mo hon na to ta cho gam le nam hicha cho de lu bo chlem proclaim na JCB tu da ti a na to cho hita chu ti nam na ki to ding hicha contractor ho bol di bo chula su ti thing mo ni bol go tong hicha ding a chu India hi jo ba chu rule of law na fundamental rights to enjoy thei phat no ai cho enjoy thei lo je wai boi cho koi wa sa hi wo koi ma wa nei lo chaga ho ding na BPL ho ding an chak e piu chula I mu lo piu chula I complain ngam lo piu chula cho chi complain ngam thei ngai chula I cho ta bang fundamental rights om ngai je cho ka sei nom chu ka thi ding hi ke yo thing noi koi man e back boy ai wa thu di chu ka sei ka thi yong le thu di ki ti chu adi hi yeng thau di koi man ai mi pon ku di a thi ding ki chat lo ding hi ta ipan khom pa ting ne chun hu ta ding wa hi chen si dei lo pi wa society wa win of change ki wa a change ding no lo pi hi lai ho we are convenient now with this system it is system pa no pi wa a win of change